Karbi Anglong Autonomous Council ia Madhuram Lekthari dengpen BJP Mondal Office sahem kimi Kangpupon. Arkoni phaing kore sirke bani walong kamajia long kedo BJP Mondal Office sahem kimi Kangpo jai mek padupon. Labang so sahem aluhia man pen kacetong dun Karbi Anglong Autonomous Council ia Madhuram Lekthari dengpen sing pupon. Bang solong MLA Bidasing Ingleng ia Ritesing hi pen chenglok song along ke claim ke thege dingatum tame cetong dun se sen pen me sahem kimi Kangpo jai mek pachun pon. Poloni pen Probin Taro pen walong kamaji pen Rakesh Rong Karnang kilo Birta Malong News. Pilihan ini lo, langkah kabar along Dompici, Joljuan, Aisyah Tang-Tang, Labang Sukangpu, Penke, itu Karbi Anglong Autonomous Council itu kecilnya CM sar, Perdana Mohang Kehai, Langlina Pingkana Tengpen ini dah itu langkah dol. Mitang sahem labang Sukangpu, Kangpu itu baju tiket lo. Hasil lalu itu mon ke Bangi Bharatiya Janata Party misen ten itu dak langkar hawar stami party pangkal bonji fat itu bori pom lo naben ke MP election kami ke bawah ke lokosi ke Bangi MP election stami itu dak langkar hawar misen itu ongdung abut pen jepai bonji pantane itu kisi kedang pom lo lalu thang dia lama itu loh pinining arong ting lo sama to Muhammad City kami mitang parti asai hem dunai itu kacingonai CM sar Dr. Pindira Brohang sar na pikana teng pen itu tentang langkar Bharatiya Janata Party labangso mondol asai hem pilih tangit dan kini itu pun kasih ngau kita chalo dia lama ngadu dia pen kini labangso Februari ciklo angbong langkar long penang an la jol jiwan scheme do la jol jiwan scheme arong tin la ketang kong selo 60-70% ase la January last kali ke February 1st acik lomong tangi la policy la ketangan ni la February cik lomong isu pon rongkan se kim pon do long kora taxi do la pen ke mana ko kimi ka porthai dulang la ban ni la tiket la pan ni tang do lo sila soba CM sar sane ko pujal la porthai pi lo la ada longkol ko la pen ke long tang in ko ra taxi do la ko ra taxi ang bom krihni ke thoma kam bang ke February cik lomong itu lo Itum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.